LGM-30G Minuteman III hi nuclear missile siam to zinga chuan lo omber le changkang ber zinga pakhat ani a lo omber le thaber angai po antam le Cold War hun laya siam to niin Intercontinental Ballistic missile ani a nuclear ral thuam laka lo inven na atana United States ral thuam chuan ber atling siam ani atangin hun liam tam to ma se United States ral thuam chuan ber le athati muang tu ber pakhat alani tareng tho chu ani hi Minuteman missile family chanchin hi kumsang ka zakwa somnga atanga intran ani a heti hun lai hian United States le Soviet Union chu kong engkim anin LMM maya super power ram pani te hi mun la tak tak ka phak nuclear ral thuam siam kong anin el na sa zual ma United States hian ol sam taka ka chuat hei ma se rin tlak tho si aka tumkap thel ngai lo le melma nuclear bomb lo thok rang lutuka lo met thei siam chuatum ru hle a tum ti hlotling tura rim taka athota ka chuan Minuteman missile masaber chu kumsang ka zakwa somruka khan mantran alo nita ani heng missile te hian solid rocket fuel an manga a hun lai chuan thiam na sang vor to patling a ma zong chuan missile siam chuareng rengin liquid fuel an mang feka kap chuak turin hun sen ralatam hle zela hetia solid fuel mang thei missile siam chu aloni ta ka chuan kap chuak tura hun mamo zong po arei talowa rang taka ka chua zung thei anloni ta ani hetiang thiam na thar a mu chu awang hian United States hi mel malaka achet ran thei pha missile siam konga ma ason ta duak bok thiam na lo sang zela United States hian a missile te athuam changkang zela a changkang berle hlo om ber chu Minuteman III ti in akowa mit khapkar lek chunga chiat buai na thlen khoba thokna le hlo om ani awangin a ming Minuteman ti po hi phua ani mai ome he missile hi kumsang ka zakwa somsaria tangkhan official takin a mangtran ta a missile chuak masate ti changka niin guidance system ani changkang zawk le aka adik ma warhead apai tam thei hle bok a changkan le zual chu MIRV technology a thuam ani hi ani MIRV hi multiple independently targetable re-entry vehicles tina ani he mi omzia chu Minuteman III pakhat hian nuclear warhead tam taka pai thei tina ani warhead hi mi zo tong chuan missile in puak thei thil apai chhon ti ta ila kan soisual viau lowang chumo warhead apai te hian engti hoi zong po in an bituman kap theya an hla theilo tluka ngai ani hial mai Minuteman III missile hi ka chu ani hian van sang a thlo thlen vele warhead apai te hi an ka tum theu te panin a sang thewin an thok chuak chhong le ta thin ani heti taka tha ani awang hian missile dang zong a in a hlo om zual bik ema mel maka chian atana missile thahnem takka chuwa ngai lovin Minuteman III missile pakhat lekhi chuan na tam tak a thok thei bik tina ani berchu Cold War hun lai ngat phei kha chuan hetiang technology sang tak nei ve tum hian ramdang tam takin thei to pan chua an hlotling chuang lo ani ome kan soi toangin Minuteman III hi missile hlo om le thok na tak ani kilometer sing khat sang thum bial chunga hne takin chet ala theya khawvel khoi hmun po akap thei vek tina ani berchu meter som pariat point pani a sei ani hol tlangin meter khat point somriat panga a mum lian ani ka chu ani hian ton som thum pali vela rit ani kan soi toangin 3 stage solid fuel rocket system manga van sang tak tak thlok thleng turin stage tin hian omzenei takin na an thok veka hei wang hian a thlo san thei pha hle a thlok chak em bok khawvel tuam tuwan boruak thua thip a thlo pel china chuan re-entry vehicle akap chuaka chu chuan chak taka thlokin a bituma kap che bur thei tamai zel ani chu Minuteman III in warhead apai te hi an hlo om ema an thok na hle bok puak thei thil warhead apai pakhat ringot po hian kiloton zathuma tanga zanga achak tharui asiam chuak thei hem mai he mi omzia hi hrethiam turin heti hian han soifia ta ila Indo pui pahni na laya Hiroshima atom bomb thla khan kiloton som panga chak tharui asiam chuaka hei hian Minuteman III missile warhead pakhat lek po
a let somthum pathum zetin a thokna zawk dai tina ani chu Minuteman III thatna em dang chu kap thel theilo ti tur khopa aka adikhi ani a heti taka aka adik theina chan chu advanced inertial guidance system aman wang ani a latak taka a target po aka fu sat thei ani Minuteman missile chuak ma sa te kha chuan meter zahni zetin an bituman kap thel thei tlata Minuteman III ero chuan a kap thel me ulo ani bere hunakal zela USian a missile system at huam changkang zela kum sang ka zakwa somruk dai to a siam ne ma se Minuteman missile te hi at huam changkang ve zela hei wang hian arin tlak em renga aka po adik chhota tul mai bok hetiang taka thuam thar zel ani awangin tunlaya indona hlawom taka po achung nung hle zel tura ngai ani tuna chuan Minuteman III missile te hi United States Air Force Global Strike Command hnuai an oma he command hi khawmuala US nuclear ral thuam te thunun tu ber ani bok United States ram chunga lei hnuai hmun hrang Minuteman III missile zali somnga vel phum bo nia soi ani a abik takin Montana North Dakota le Wyoming lei hnuaya phum an ni a atul huna che thei turin in ring rengin an bok thup mai ani an phum na hmun te hi abik taka duan ani a melma beina laka po him hle turangai ani atul huna rang taka che thei turin an bok thupa kap chuak tura thupe ka om vele minute khat chung lekin an thlok chuak man dona heti taka ranga che chuak thei tura duan an ni hian thiamna lama US lo ril zia po atar lang chiang hle rin tlak le chhorna oma anom reng theinan United States hian akha tokin Minuteman III missile te hi a him chin a kap chuak chin reng boka hetianga ka chuak chin hi Vandenberg Space Force Base anei thin ani he mi huna hian missile te hi Pacific Ocean chunga ka chuak an ni a an thlohlat zong tur hi a him tok china an bithlia sa thlap boka hetianga ka chuak an ni awang hian eng huna po che chuak thei turin an rin tlak pha an ka adik pha hle bok ni in an soi upato viau ma se Minuteman III missile te hi khawvela ral thuam hla om ber niangai alani tareng tho chu ani hi heti khop hian laman tlak ma se next generation missile system LGM-30G Sentinel tia ako manga thak atum meka tu na changa hun rei lo te a chuan thak chan thei abe sei bok engpo chuni se Minuteman III hian history a siam reng to a Triad zui a hlo reng to bokang kum somnga chuang zet America tan rin om takin rong alo bol to a arin tlak em wangte thiamna ril berbera thuam ani na tele theina sang tak ane wangte hiam missile system siam chhuat to zinga chon a hlo om berle thaber ni na hau tangar ngar mai chu ani hi nuclear ral thuamin rowa rel na khawvela hian ral thuam hlo om tak Minuteman III te hi chu indona a chelek zung tura duan ani shan lova chu aya chuan indo lo thleng tur me mi na tura ta na siam ani zawk mishing thi puk na thlen thei ani ti an hriat chian ema wangin anei ram te chuan an nuclear ral thuam te man lo shram an tuma an mel maram te po kap chuak ma satu ni lo turin an in veng ton farhlom hei hi thilom dan phung ani awangin nuclear ral thuam hlo om ber ti thei tur Minuteman III hi United States hian atak taka che chuak turin ala mang ngei do nem ti hi soi thei ani lo ama ero chu che chuak lo ma se lehnuaia abok run chungpo hian United States thlamuantu ral thuam chen fak om le thlamuanpui om ber chu ala ni tareng tho chu ani hi